Hello namite ho avelin ikimuto ki tawvin tu ni kho hi nisim ko date 9 September 2025 ni khuwa jong monsom choma ko na thu su la khom ho anasim phung ki no hitin sata le hecha ko na chu ki holim na thei au ma le ana ki holim pan ki taw hite tu hi nama sa pena ding hin naga te UNC in date 8 September jan ki mapa na economic blockade a ball ana say masapeno hitin achi sa date 8 September 2025 zan ki mapat United Naga Council UNC in naga te chen namun zo sia economic blockade bolding to ogona nei chu district choma kun naga kiloi khom na tampi in to sot na ananei uvi na hi Sanapati District sunga Naga People Organization NPO Sanapati District Women Association SDWA le Sanapati District Student Association SDSA in hichi UNC in ban a ball hi to sot chi ding in ngi na ananei ve achi sa 19 January 2024 Naga Miten Free Movement Regime FMR suhai loading le Naga gamho a border fencing ki ball ho suhai na ding a government he nga ngi na kinai jing a hi in government in na asa lawa ko ji a hichiban hi ki bola hi atiu ve UNC in government ko ma ngi na nei ho na asa lawa achi sa 19 January a ngi na na nei ho chu government in na asa ko pi lo ja chu hi chi economic blockade ni ki bola hi ta chu hil chen na hin nei hin abana hin Chandel District Zong Chandel Naga People Organization CNPO 11 Naga Tribe Hohos Naga Student Union Chandel Naga Chief Association Chandel Tribe Women Union chule kiloi khom na chumin zong hichiban ki bol hi to sot na aneu ve hichi government to ugun te ni hin pule pa gam asu ke Naga te thanei na ala mong thei a hi ji in mi pi zo sin pan la khom ding in team na ananei uvin hi Chandel District sunga Naga te ki loi khom na CNPO hin chata le Hohos Naga Student Union Chandel hi in Naga Chief Association Chandel chata le Tribe Women Union Chandel ki loi khom na za chom min jong hi chi ban bol hi to sot na ananei chi u he Joint Tribe Council JTC Joint Tribe Student Association JTSA Joint Tribe Women Association JTWA in zong hichi ban hi pom na le to sot na ananei ovin tangkhul na galong in zong to sot na ananei atiana JTC hin JTSA hin na JTWA hin chuta le tangkhul na galon in zong to sot na ananei ove ti hana amo he laya hi naga te ki ti hin na naga ki su na hin cha so naga ta ka seiji la mi tam zo naga ti hin milong ti in nei ti kinovin kin ka sei hi pun laya news a ki su dung zu ya zo ka hin seiji hin na chu cha hin mi te ki to sot dan hi watang mi ten ti khat na bola le mun tina a chen na gam zo siwa to sot na anei chi hi na chu cho hin aba na hin MLA ho khulet ki gyan in liang mai naga ho le ku ki zo lam kai ho anako khom na news ana simphung pe ki no hitin chu chu le gamsunga chamta le kingai lu ta a chiang khom thei nading in zan hi chun sai tu assembly constituency MLA ho khulet kip gyanin hingbung wang khu muna liang mai naga wang khu ati ong khu som le nia kun hosa lam kai ho chule ku ki zo cha te thalengin Sadar Hill Chief Association Sahilka lamkai ho ki thiam tu na ding in ngai lut ki khop na khat anagong in hi MLA ho khlenin liang mai na ga ho khu som la nia kun ho sa si le Sahilka lamkai ho to ki ho khom na ki ngai lut na le cham na apun be theina dinga ki ho khom na ananei pi he hi chi ki khop na masanga holim a bol na achun MLA ho khulet ki gyanin gamsunga khan to na a na ding chule chamna ki ngai lut na ki pum khat na apoi modan ana sei na hi kum kho so na ki ngai lut a chiang khom na thei ding in za le nam te ni aki thu khom jing na hlon ding in team na jong ananei na hi na
akuma ki ngai luta I chen khom theina dingwa za te ni ki ka ku ki hin chuta le liang mai naga hin ki pa ta ki ngai luta I chen khom theina dingwa til khom na jong na nei hin lam kai ahung ki khom changchun hita bonga to gun ki nei chu lim na an nei uvin malama ki het hil na a na lo dinga panla khom ding jong an sei uvin hi chamna a na thei dinga ki ho khom na le panla khom jing ding in liang mai naga ho so ho jong chun anup naw ana phung ovin hi chu chu a hi in na gam sunga e ho liang mai naga to ku ki ho hi ka chamna a theina dinga cho MLA ho khle nen ana ko khoma hi ta chu ki ho khom na na hin na ngin ipiti na gialam na e ho hi kari chat hi tawin naga liang mai naga ho to hin liang mai naga ham ke hapuin kari chat hi tawin athil bol hi pomwam gam swa ki tu na theina dinga a ko khoma chamna le ki ngai du ta theina dingwa meeting ana nei pi hin a phai tiwam a phapui tiwam so e holung ge lai tai abana Zalian Rong United Front ZUF in UNC Economic Blockade Ball pomlo zan hi ni khuwa UNC in Economic Blockade apat chu ZUF in apom lo dan ana seyovin na chu chu hiya le chun ana simpong pe ki le hon ahung thung ding September ni sim som le thum som le li 2025 ni khuwa Prime Minister Narendra Modi in Manipur zone a North East State phabep ahung building hi ZUF in limna ananein ama hung khul jin ding hin chamna asu sa ding akinep na anaphongi na hi chule United Naga Council UNC in FMR Free Movement Regime le border fencing chungchanga Naga chen nagam hop sunga zanhi nisim gate September 2025 apana indefinite economic blockade ban abol jong apom lo na ZUF in phundo na jong ananei na hi ZUF in tu phun abol na achun achi sa 18 September 2024 ni khwa Cabinet Committee on Security India Government in Northeast Gamkai Gamgi la a armed smuggler le human trafficking na loading a Indo-Myanmar Gamgi kilometer 1643 sangkhat le jaguble somli le thum asaw border fencing getting le FMR zong su hiding ati to hlana Manipur State Cabinet phatsa na dungjuya Naga Minister le MLA ho tosot na Manipur Legislative Assembly a lungkhat ta a pass anaki bolahi Naga te ato kha asu kha a hi le hichi pha na chu UNC chun adana aphun thei hilo ham atina zan hi ni khuwa ban zan hi ni la economic blockade a hin bol chu ZUF in thu phuna bol na chu en to ka hin sim ho chi het su ke diu hin na hichilai ta jana sei thei lo ta tu vai khununga tilang tai ma kho ZUF in UNC ban bol chu apom pi lo dan a hin sei hi abana hin ZUF in a say na chun United Naga Council UNC hi Manipur Naga te kiloi khom na a chung nung pe na hi in National Socialist Council of Nagaland NSCNIM in atha aman cha kiloi khom na hi anoya thupi ho chung changa hi UNC in mi pi a hlema apui si na gam sunga ki tu mona ki gin mona dim jinga hi tai district tha kisim ho su mangding Manipur Naga te dinga alternative agreement ki thumna Third Autonomous District Council ADC bill Manipur boycott bolding India election ho boycott bolding Inson house na insona tax pi loading Government of Manipur in red blanket api ho surrender boarding Board of Secondary Education Manipur bosiam no ya Naga simlai ho Nagaland Board of School Education NBSER chun do ding na hi chang hiung hi dan hi in nome UNC le aba kai hon Zalian Rong mi te chen na gam sung ho a boina siam loading in ZUF in hata in nge na ananein UNC in economic blockade abol hi dei lo a hi Zalian Rong mi pi koima in hi chi UNC in
National Highway 37 le Jiribom le Infal tika Trans Asian Railway a economic blockade abol hi tosot loading in team na zong ananei ano mena ipi cho ma mo na ngai cha no ibe teo hi te tautin ibe teo hen thu myong hi ho di sat no vin ki phin na ding yong hi ho di sat no vin a hi vin na cho ipi ja blockade ham su ta le ipi ai de ya ngai cha no ham ti tu chon in sim phong tau vin he su ke di hi ta in hil chin chin ang chana bol da tautin ai ho pau ma hung ki sim ma hi yo tu hin aban ana chi pe ki noi tin na abana hi le naga ga ma ko ki thing noi kem ki chun lu thei lo dinga ana se yu LNC e jengin a sei chu jan hyang kan sei ta in to sot na nei ho in sim khom ki dio hin ko ki thing noi thing sat kem sang ki choi min tha put sa kangchu police station hop sung na kangpu pi sub division noya kharam vai phei wang khuwa ki chun lu thei lo ding chule ebenezer kem zong na thil jang min put sa je thum khului wang khuwa ki chon lu thei lo ding a hi tin liangmai naga council eastern zone LNC e jengin sangta in gi na ananei na hi gi na aban ban hi tin a hin nei ki no win na LNC e jengin tu phun a bol na chun hi chia ki min pha mun te ni hi ke ho pule pa gam a hi in i ham tia hi chi kem te ni hi ahung ki chon lu le pel thailo thi san su na ding a hi ati has naga te wang hi hoi lang yang ban a bol wa hoi lang jong ipi piong athum wa ipi piong gi na nei hoi tam mi hang santa ti riu ham ai lo le ipi ti riu ham a sei ji om ta puin na mo hi ki cha no nga nei be pu vin bol nga ti kha cha bol da be yung vin na abana hin government in naga pule pagam ki zading a hi ati ji a ta san na nei ta ki phin na ki bol ho jong kila do a hi in tu hin ka gam lai lung ta uwa gamdang a kun thing noi sa ading a ki goi ati na gamdang a kun chiang he ai ho hin kagamu iti law mai thei ten hoi lai am ki tham pi aba sa ing jiu win na hoi cham na gamu tin hi bong si so naga te ni tabanga kagamu ati yang lew i ma cha nga sei ngam kit ji hi win na hi pi ji ham naga ka ti na he LNC hin liangmei naga council hiang sa naga ka tia bong kan in comment ho e abulang kan sei tan na liangmei tin na ti ji win ja cho LNC so liangmei naga council abong abona cho kop la kaya cho ki se hi ta in an he thi mutin abana hin LNC ejek liangmei naga council chun hi chi to gon hin zat le nam ki ka a gal apien do sa ding a hi sule hi chi hi state le center government in mo a ki pu hlan ding a hi ati state le center government ki san ge ya thupi anei ying theu cho na a ki chat lo ti na hi cho state le center yong diao lo ta amin pha yi ngo ki ho pi ngo ai ho te hi tabong te hi thei lo han wang hung phading dan hi in hodim sang atu su long zo so han ha focus otin Sarachanpur le kangpu pi ki ka chimat na lampi jong ki kha ding naga pule pagama dan di lo illegal atin na a cheng ko ki cha te ho jong ki ho cham na lo hela nong kai lo hela ki no do ading a hi ati na sa le hin tha sim nge Sarachanpur le kangpu pi ki ka chimat na lampi jong ki kha ding na chang hi a hon no tam ki ti ke chi cho thu chom hi tan la he sa hinal ka sin naga pule pagama dan di lawa cheng ko ki cha te jong naga te gama cheng ko ki cha te ati cho amon kagama ka chen he te le e hon so kagama ka chen ho i ti thei la amna ko ki te kagama cheng ho yong ka dal do adi he ati na la he hi chan gya hang san te ki sa nei lo hi win na ki ho cham na lo hela nong kai lo hela ki no do ading a hi na ho yong ki ho pi lo ding a hi na ho yong ki khongai lo ding hi ta chu ki no do ying ding a hi ti na kho a se a hi na na sa thowin
hi zat chu tu ni khwa dinga ka hin hlen do aga het thei dom na news tampi men tu su zat tu su tampi mi yong la chon het lowa poi mo na latest news na tu to da mi pin het nom ding hi za chu hi za chang si chu tu ni khwa ding ai ka hin hlen do a ka hin se hin news ki holim ke tu se hi news wanga hi ki holim to go ma video coverage ong ka bola hi ta hi ki holim mo hin na mi chong hem ithiam khat hin se yong yum jiu win na hetun se potin ki to sot zo tin na hiu ta ti chu tu ni khwa da chaina pena ka hin se ki na hi en hang ha pha ya tu ni pha na nisim ko September 2025 ni khwa mun chom choma ko na nam mi te ho thu su ho hin nga ya hi chi sana la hung zo se na bon cha sung wa ki pa thu se ki ne